18 सेप्टेम्बर खालारखालि गोबां सुबुंफोरनि जिउनि लामाया सोलायसिगोन गाव गावनि थांना थानायनि राहा मोनसिगोन सोरनिबा खाफालाव गैयाबो जानो हागौ नाथाय सोरनिबा खाफालाव गेवनोबो हागौ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि फिथायखौ गाबोन 18 सेप्टेम्बर खालारखालि फोसावसिगोन थांनाय माखासे सान सिगां आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि 3थि आरो 4थि खोलोब सरकारारि साख्रिनि आनजादा खुंफुंजादोंमोन बे 3थि आरो 4थि खोलोबनि सरकारारि साख्रिया गासै 22,000 खथा दंमोन बेबायदिनो आनजादाव उथ्रिसार जानानै लोगोसे स्किल टेस्ट लानायनि गेजेरजों उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ साख्रिनि खथायाव थिसननाय जागोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि 3थि आरो 4थि खोलोब सरकारारि साख्रि आनजादनि फिथायखौ गाबोन 18 सेप्टेम्बर खालारखालि फोसावसिगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन जे आसामाव डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि फिथायखौ दुर्गा फुजानि सिगां फोसावगोन बे खोथा होनाय बायदिनो आसाम सरकारा आनजादनि फिथायखौ गाबोन 18 सेप्टेम्बर खालारखालि फोसावनो थाखाय साखाफारा जाबाय लोगोसे सरकारा बेखौबो मिथिहोबावदों दि जाय बिजाथिफोरा आनजादाव उथ्रिसार जानो हायाखै बै बिजाथिफोरा आनजादनि थाखाय लानाय रांफोरखौ मोनफिनगोन बे रांफोरखौ एप्लाइ खालामनाय समाव जाय एकाउन्टजों दानदोंमोन बे एकाउन्टावनो रांफोरा हाबफिनजोबगोन শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ